약조해라. nsezeranya 다시는 다치지 않겠다고. kutazongera gutwibabaza ubwawe. 그 아프면 내가 더 아프니까. uburibwe ntibuzajya buba bwinshi ujye ubunsangiza turashize. uyu mwamira ko mbona atangiye guhinduka. ye 전하, ya 자, 좀 어떠십니까? bahise bamuha umuganga w'umuhanga cyane uvura ibwami umukobwa bahita bamukoraho riraka. hari ibwami abari babaganga 또 무슨 불안이? bongeye baranganya 대왕 대비마마의 짐작이마. nk'uko wari wabivuze. 일개 사신정사가 어찌 이런... gute iriya ntumwa yakoze amakosa. sasa hari urwandiko bazaniye umugabekazi ngo nk'uko wari wabiketse koko iriya ntumwa y'ibwami yaje ya ntumwa yaturutse mu bushinwa kuko ngo ibintu iri gukora ni amanyanga. umugabekazi hari urwandiko yakiriye. gute yakora amafuti nk'ariya kwereka 양이 생각. ama barayibategura amafi barazana inkoko barazana baterekana utuntu tw'imboga n'iki n'iki. iyi ntabwo ari ginseng isanzwe. 사상성. iyi ni ginseng yo mu gasozi niyo bazanye. 귀한 것을. iyi ginseng uyikuye he? ginseng iba ifite agaciro gahambaye cyane cyane muri biriya bihugu bya aziya. 조선과 야. 세 번째이자. nicyo gihe ngo dutangire rawundi ya gatatu bwarakeye. irushanwa rirakomeje. 现在开始. Rebe 요리의 주제는 insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti iyo bagiye guteka bakurikije 즉 ni isupu na ginseng. bagiye guteka isupu nyine ariko hanini banakoresha ginseng. 이제 요리를 mutangire muteke nonaha. 시작하셔. iyi niyo finale. sugira ziravuga uyu munsi turamenya ni ikihe gihugu gitsinze.